katu kan nepor hadian kejing persang bensei ya kemet yap jongrang ba naklau ka badan hamar khab bat kesurok bypass maulai ki pulit ke search and rescue team SRT hakapor kumba saubaji ai kilala bensei no ya kate kemet yap na kate ke caka uni orang ba udai ubala itu kerteng kung ba jeri shilla saupos nem kerta uba naksnong maulai kanton masar bot ubala poi songkapat ha maulai umsau uni orang ba ulaja na layeng nadu ka arpoi trik luber arjar pusan bat dei ha ka nyotrik ga yong arjar pusan ya kamet yap jong uni orang ba lalap do rawan na kate ka khlau hadian ke jingla bensei ya kate ka medyap nakaliang ki pulit kilakit no ya ka medyap 70 grams hospital harengkat ke jiran lang ki bahayeng ni orang ba banle ya ka postmortem perwan kong ya suan kong nasi surum kawan ke kecik semua tu ta ya kam senang ke ya lapman kan kong ya lap ke kuli dapat isu kuti itu he ini kami ya ini awan masih senang banget san sepuasan tam tu kan lebih dan hawa ni harut mah tolong tu kan dak ta ka don he oh mat diharut kan harut wa baca nak linji ke senang ke ba niyo jengtip niyo tim ni saki perlok usia ke ba hayang ada pun sekretari ang dalam media apps ni profesional nalay ka ng sekretari ko para profesional sini pala rin ka tayo nga ikalay pa ang ba kini set perlok waitress ni ang ba iyalap media apps ni profesional wa sini ang ilap ni perkop yung bilik kwai do sto ilap ko ni media apps ilap ko mo presya to mo ndalah wala alap kunta to mo dan trong kecing sepulmar semut mo lek mo baik pun presya ko nyara to Kusia pet direct bisnis ya, senang sudah tu itu ki para lok itu senang untuk sesuatu seperti apa sih saya ya teman, ia penmen hari kamu termasuk ya tip teman isu ya kedua ia pun kat lagi polis yang no ini cengok penmen lap siakan berita kami terbang empat tip pada wadi kami cengok dikit kami kesini nama tu dulu sudah lah pernah lalu temu kata komedi bersama saya ini hamba hadian mentah pan menmit pala syu pun polis pala syu agent tips tu lah dan pat bala benati yang orang baca di Brunei nasional tu polis tu kira syu pun itu bahaya mempelang mana setiap tu bahaya masa kuan cuma one page tu ki orang di bahaya juga bahasa nasional sawai untuk kami kendo herem untuk kami ya semua ini tu syu banyak kali untuk play syu banyak kali lokatus ya kamai kali itu syu kampung tip hera wan kali juga yang kesang tip hera ik senang baca kan tip hera tip benar kan baca lo kehadiran dalam mentat suatu orang baca aptala arti itu kadang susah kecil ngok beri di presno itu susah lupa Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya